that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know all will be marching. Come today, come to Jesus. Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Who to you, my poor leaders? Who to you, my poor followers? Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Just a little longer, the trumpet of God shall sound. Just a little longer, the trumpet of God shall sound. Just a little longer. uNkulunkulu akezi ngalamantu weswathi mahle wona mahle masisekhambe sesihlabelela sinikela alungile futhi enye into siyakwazi ke ngisho nalokho ukudidakala ngamakhorasi ala etilongo ngithe sengiyaqala ngiyafundisa ukuthi isifundo ngiyafundisa ake sibuyelele ezintweni zethu sibone uNkulunkulu esebenza ukuthi siyele lokhu kwethu sathatha izinto ezingasidingi esingazazi lokuthi zaze zaba khona nje imapha ama-altari la kwashiswa khona kwakhulunywa thina siyathatha bese sibona izinto zingenzeki kwathi uNkulunkulu akekho kanti uNkulunkulu khona ukuthi siyeke lezi zinto zethu yabo sayeka lezi zethu safuna ukuhamba nesitayela yabona umama ukhuzwana uthe nje lihle linjalo nje salithola nje linjalo lelivangeli sifuna linjalo liwuphuthu ngoba liyafanelisa yabona uphuthu linjalo sifuna lomile uma ngabe lomile kodwa mina ngilazi lomile uJesu akaza nje uma efike empilweni yomuntu umuntu ukuzwa lolu inqane lelikhona uJesu bese sifikile ufika aqeda inqane futhi uJesu efikile uyisipho sokuphila kosela kanjani ungaphili uma wathatha uJesu sithini isipho sokuphila usho athi mina yisipho sokuphila uzisho yena uJesu ngakho uJesu masimthatha sithatha ini isipho sokuphila sizoxakwa yini ngoba sesithathile isipho sokuphila hayi bazalwane sibele ezintweni zethu bona sixakekile njena sisangena amakhanda because siyeke lokho kwethu sanaka esingakwazi lokho esanikwa kona sesikhohliwe yikho number 177 yeah welo ndidakuthe
Bazalwane, umama usihlalo ekuseni ebeka ifilimu. Abesifazane abanjani abahlakaniphile bathi noma befika behlanganyela nabanye noma engekho ohlakaniphile la phakathi kwabo befike ngena phakathi kwabo, kodwa fike omama abanjani abahlakaniphile abakha imizi yabo. Ngoba kakadeni thina sinjani esiyi-majority. Uyabona uma kwabheda la bheda yonke into nangaphesheya. Ngoba uma thina sine-influence emangalisayo bese kuya ukuthi siyisebenzisa kanjani ngendlela e-positive noma abazalwane bafunda kithi. So singafuna ukukhulekele lo labantwana kulesi sikhathi yikho ukuhlakanipha okokubaba ngifuna ukuthi isimo yabo ubaba ubasithenda isimo uthi le ngane ehlala ibandla izokwenza kanjani. Thina simele ukusiza angithi yabona ngesikhathi ubaba engondli ufike uba ngithamsa bafika ukuba kakhulu angithi wena yazi uqala ihlulwa isimo isiko sokuphila izobani kanjani abazalwane ihlulwa lesisinkwa nje ngoba yazi futhi baba ngalokho eminye ibuzi ukuthi
bese sahlulela phela thina sithi hawu inkasi bami banabe ngakhona kanti uyazi ekhaya ukuthi hayi ubaba lo ngathi esifike ukondla ekhaya uzolondla kanjani ibandla kuthiwa akayogada nasi insimbi abazalwane phela abazalwane bayinsimbi kuthiwa akayogada insimbi yama-orange kanti yabona ubaba osahalela ama-orange uzoyigada kanjani leyo nsimbi kuthiwa akabheke ayilime enze yonke into aphuneze yonke into uzothi kwama-orange ahala akhangise iventhi inkosikazi hayi lo wami lo sahlulwa ama-orange usahlulwa ama-orange abebe phambi kwakhe la ma-orange bese lake semahle ejusi emahle makhulu emangaka uzokwenze njani uzohluleka iventhi inkosikazi ikholwayo no hayi ama-orange yabona bese beliwe phambi kwakhe ama-orange esezoyikhelela nje umathanda useyikhelela nje umathanda uyaqhubuza but kuthiwa kabhela insimbi yena uyaqhubuza ehlakaniphile ithi lo wami hayi baba mfundisi yozwa baba mntameli yozwa futhi uvela ngoba uyehluleka akanayo inkonzo yakhe yokusithima usahasa yabona indoda nje usahasa yayifunde kanjani la ngifuna ukukhuluma ngokusuka ikhona ingozi yokusuka la uNkulunkulu ekubeke khona angithi sibonezile babaleka baqashi wathi uNkulunkulu uyamemeza ngoba hayi ngomoya ngamaboni wayemaboni uthi wayefuna abantu bayishona bona ngomlomo bathi sila hayi kwenze njani bo-Adama sihambaze savele saqasha litshele ubani kodwa-ke into ebuhlungu-ke u-Adamu naye ngoba siyathanda ukushift iblame athi hayi ilo mfazi wanginika yena lo mfazi athi ayini inyonga akekho nje othatha i-responsibility mina wathi emihleni abahlulela ngayo abahluleli kwaba khona indlala ezweni umuntu othile waseBhethema Juda wayohlala ezweni lakaMowabi yena nomkakhe namadodana akhe amabili igama lalowo muntu lalivela iMeleki igama lomkakhe layoNaomi amagama amadodana akhe amabili ayengoMahaloni noKiliyoni babengama-Efratha aseBhethema Juda bafika ezweni lakaMowabi bahlala khona uElimeleki umyeni kaNaomi wafa kepha yena wasala nabafazi babesifazane bakaMowabi igama lomunye lalingu-Opha igama lomunye lalinguRuthe bahlala khona bangathi iminyaka 10 uMahaloni noKiliyoni bafa bobabili owesifazane washiwa-ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe izwi lakho Nkosi linamandla khuluma ngalo Nkosi nakulesi sikhathi phakathi kwabantwana bakho namqobo liwenza umsebenzi kulesi sikhathi egameni likaJesu amen. Siyayibheka le nto ithatha umndeni wayo sekufika isikhathi sendlala yabona yangaqonda ukuthi impilo nje inani inamasizi impilo nje inamasizi namhlanje umnandi sasa akumnandi namhlanje kukhona ukudla sasa akukhona ukudla kunje so le ndoda yangaqonda ukuthi kusho ukuthi isizini ngoba uma ngibheka la bakhona abasala kuphi eBethlehem uma ngibheka leli gama uBethlehem kuthiwa yini idlwane yesizwe yabona ukuthi besuka endaweni yesinkwa behlela nje kwenye indawo kusho ukuthi bamshiya uNkulunkulu
indlala. Kodwa la sibheka leyani yesisu. Basuka ezolali. Kodwa behlela kuphi amawa. Yayibona ingozi yokwehla. Ngikule nkosikazi. Leo. Uthi le nkosikazi ngoba ngiyabona ukwenza kwayo ukuthi ethanda uNkulunkulu. uNkulunkulu. Kodwa le nkosikazi imile. Uyabona ukuthi ngelanga ukuhlonipha ngelinye ilanga uNkulunkulu bazweke ngapha. Awunganimaleki ngala. Kuba sisamkhulu. Amen. uNkulunkulu akasinike lokhu. Uma sikhona sizokwazi ukuthi ukhuza. Baba, no. Akuyikho ke. Usho ukuthi wehluka kanjani ukhuza. Behla. Uma behla beya lapho befika indoda enjani yafa. Ngoba le ukwehla azi ukuthi uyilandela ini ufa. Wafunda Thesa abafazi khona la kubantu abanjani abakhonza ubani onkulunkulu. Amadodana athatha abafazi wavela uNkulunkulu nawo kanjani ngoba uNkulunkulu webazalwane wavela ukuthi lembewu nje isicontaminated ngakho akukho ngane ezoqhamuka kulaba bantu wavela ukuthi uNkulunkulu enjani angibabulale ngoba akukho lutho oluzovela la ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngento esiyonakele yabona into esiyonakele uNkulunkulu ingakho kubona ukuthi wabulalela abesilisa ngoba umuntu wesilisa nani ngoba uthi lembewu le ngeke sezolala isalunga angiyiqede kodwa ukuthi la bezizwe kodwa noma uNkulunkulu ekhumbula bathi uNkulunkulu wayiqeda impilo wathi angifuni ngisho lokuncane yabona sebethathile amakhosikazi kodwa kuba ngineyodwa yathola umntwana ngoba uNkulunkulu wathi this seed is contaminated so ngeke sakwazi uyisebenzisa ngikuphi na webazalwane webomama uNkulunkulu akakasiniki ukuhlakanipha akakasiniki ingqondo ukukhulekela ukuthi Jehova cela ungiphe ukuhlakanipha njengoba unginikile lo baba lo ngimgadile futhi ngiyekithi uNkulunkulu uvela kuhambele phambili khona omunye ubaba owakhuluma nami ephumela ivangeli uDlamini what washo naye uDlamini ngisholo wanginika nje i-green light wathi inkani ngicela ungikani ukuthi nangu uDlamini SS1 no2 yeleleni ngoba usathane uyobe semthumbile ngaleso sikhathi so uNkulunkulu bazalwane lesikhathi ingakho ngithi bazalwane ngeke bomama ngeke uNkulunkulu akasize sisize suka uNkulunkulu kubiza ukufa kubiza uqeda kwani wembele noma ukuthi uNkulunkulu ngoba ecebo lakhe kodwa nje umke wona wasuka kuye uNkulunkulu uyaqeda nawe uvela asafaka lokufa ukuthi singcwabe kodwa inkolo yakho izofa ugcina usuhamba nje uyabona umuntu ubona usuhamba nje ungazothi ikhanda umimbola la ekhaya kanti cha inkosikazi ayizange yenze njani ilazi ihlakanini ukuthi angade mina ngigadile bazalwane zangigadile ngama-orange yazi ama-orange nayi yabona lezo hayi athi ikhulume le nonsense yabona ngade ama-orange nayi ngeke khona la entonzeso athi behamba mase ngibona ukuthi hayi namhlanje ukwamanje hayibo washo umsebenzi wokushiyela lokhu abantwana babe bancane bese kanti ushiyela kwehlabuluka hayi khona izinto zesonto zonke ziyalungiswa so ngiyamkhulekela Jehova size lento ibeke kuye inganima
Zulu Kai. Isho kwenziwa njani? Wabe isonto lifuna uku-administrate for. So idinga-ke amadoda. Jehova msize ngoba waphuma ephumela ivangeli ngakhala inyembezi. Kwangunu wethi kwaze kwakuhlula. Hayibo kanti waphumela ukuthi wehlangene izinkuzi ukuthi kodwa ngelanga mhlambe nenithi manihleli yenithi phela webafowethu asikhumbule phela. Kuhle impela silungise kodwa the mission, the core business ukulanda imphefumulo. Ukulanda imphefumulo, that is the core business uNkulunkulu akufunayo ngoba sixakeka kanjena sixakeka ukunje asikho. Yinkinga yethu ukunje asikho. So mama asikade akukhuze kamnandi hayi ukuthi cha hayi baba Sure. Usayikho angilungisele asho ayikondwa dami anoqaphela isale yinkosikazi. Yes. Yabona lembewu oyibeke kuyo ayingalimali ngoba mhlaya limala uyoma ngokwazi kanti sekumi nje igobongo iyoma phela akhuluma umuntu akhuluma kanti usekhuluma ngani ngengqondo abona izinto zingenzeki athi ngoba lento hayibo sekwenzakalani okunye yazi ukwehla kumenza umuntu abesethinta nesithoka. Yabona ukusuka esizweni lesiko ngoba ususwe yini idla wonke umuntu ofuna ukudla. Oh God. Umuntu asasuka athi abantu mebona mini plate lokho elidlula usebabanye abantu onkulunkulu ngoba indaba iplate lokho elidlula iplate mina asabona ke le plate sengingeke ngizolanda ngayo Ijule. uzolanda ngaleyo ndlela bathi wena yabona mhla wena kwenzeka u1 no2 yokwazi utakadlala ukhona into njani osuyenza usamphele ngathi yabo mhla kwenzeka lokhu kuwe sengokwazi ukuthi yabona uma esedla ungadliwa ulimala uqala la kimi limaleke uqala kuyengane nzami ledibeni inabe ngoba angizange ngiqaphele ngiqaphele ngimele uqaphele. Yes. Ngimele unjani uqaphele ukumbheka nangomkhulu ube Jehova hamba naye ucine valela kuye izwi lakho yabona ngisho ebandleni khuluma ngayo Jehova khuluma ngoba ngigade ini imbewu ngigade into uNkulunkulu ayibeke kuye Nkosi yamakhosi. ngoba ukhona lento uNkulunkulu ayibeka kuye. Yes. Manje ngigade asikadeni bazalwane abangaze obaba bawele esonweni thina nje baze bawele esonweni ngoba yabona ukuwa kwakhe esonweni uzoshaya Noma kanjani. uyathanda awuthandi izonjani izokushaya. Ukhava zokhava uzihluleke cha khuluma leqiniso hayi ukuthi uzombuza cha baba hayi wenzani manje wasudla kangadliwa khona
wenzani manje udlelani angithi wena wathi wena lesono kunje manje yini leyo siyenze ngoba linda uNkulunkulu futhi izodlula. Don't rush. Don't rush. Isikhathi sakho asikakafi futhi sizofika ngesikhathi esinjani esifanele. Ngeke uziswethe, ngeke ukhiphe imali, isikhathi lesakho uzofika njani ngesikhathi esinjani esifanele. Wena just relax, uvele ukholwe. Uvele ubheke phezulu. Uvele ubheke uNkulunkulu. Uvele ukholwe ube mnandi. Uvele ube mnandi. Ube mnandi. Ngoba ukujaha kuyabulala. Ujaha nje uzofeka. Awukhuzi nje uzofeka. Yabo leto isihambisa isithathu. Inamele ngisho kusizukulwane. Kuyisizukulwane. Khona lelizwe elithi ububi baboyise. Yabona vele athi ububi boyise bohambele kusizukulwane zibalwe. Ngithi yabona ukuthi mangase lo babone cabanga lama generations. Ama-cases. Ngomuntu onjani? Nenkosikazi enjani? Engabuzanga. Hayi ngoba wasidalela amatwayitwayi. Amatwayitwayi phela la osidalela. Yazi khona eminye imizi ongathi ukubamba uphahla lwakhona ulivula uthi la ekhaya kathi kunje. Ngoba nje konakele nje kuphithele. Ngithi Jehova ngisize. Mina nje ngithi Nkosi ngisize. Ngoba angifuni ukugulelwa indoda. Owami nawe lo wakho angifuni ukugulelwa indoda. Ngigcina ungazi ukuthi ikhanda seliphambene. Siyasekhulumela. Wenze njani? Jehova hayi uyazi. Banike udlamini. Ukhona wena. Nawu mbebezi. Thina siyahlupha ngesilanga sibesibhebheza. Ukuthi silungise siqoqe. Asheke yafundisa. Ngizweni ngomo. Singababhebhezeli asilungise. Athi umethu uyaqala ukuthi kahle baba. Ayikajani. Ayidunge kanje isisu. Umkhuzi nje. Yabona ukuthi ekhuza unkosikazi wakhe. Athi hayi baba, athi kahle baba. Wait for your time. Your time is coming. Mhlawumbe yokufuna intondo uNkulunkulu kanjani akakunikanga yona. Uma uyahaha nje. uNkulunkulu akakunikanga le nto uyahaha. Uyayidala uyahaha. Khoza. Ngoba uvele ukufika zonke zikhona mhlawumbe ziwu-100 zisekhabetheni zonke singabe nabantu. Yabona ziwu-100 zisekhabetheni kodwa zonke azinankinto. Futhi uphuza ngayo ngoba ungathi iglasi uguge ngisho impahla. Impahla into ayigqokile ivele iguge nje. Hayi futhi mase kuvele iguge ney'nwele. Yabona iy'nwele. Kodwa hawu shema usethi asibonakala singcono ukuthi ngoba sifana maduka. Abantu bonke seguge ney'nwele. Ayiyakho la. Uba nomnezi.
uyabona nje ezwe lesinkwa wehlele endaweni uNkulunkulu abangabekanga yona wena you have to persevere ukuthi okay isizini le i-dry season angihlale abanye bahlala abazade bahambe abanye bahambe lana ngoba indlela babe akithi yaba khona ezolonke kodwa bona bahlala yile yabenza bahlala ane ikhuluma nje ukusuka yabona ukusuka nje uJesu azi ukuthi uzibizela ukufa uzofika ekholweni uhambe nje usunondongo wethiwa njalo uvovo inyoni njalo inyosi njani ehlala ekhaya abantu Yes. joy uvovo Nondongo. uyabona bona lokho ibi engasenayo into Yes. It's still. ngoba suki yabona basa asigadeni thina ke simele ugada nje yabona zonke lezinye izinto angithi uthi thina sifuna umbuso wakho kuqala uyazi uNkulunkulu ukuthi zonke lezi zinto siyazidinga why worry Oh. ngoba thina ke imishini yethu ukuthokozisa uNkulunkulu sikholwa ngokuthi ngaphandle kokukholwa akukho ukuthokozisa ngoba thina ukuthokozisa uNkulunkulu if uNkulunkulu ehappy wakuzwa lapho ukuthi yabona uNkulunkulu awujabula no ajabula lapha I know ukuthi uNkulunkulu wenzani ujabule ngoba yabo uNkulunkulu uyamthanda umuntu wezizwe la ade ushaka uyathiwa la sethiwa hayi uyapheka Yeah. to yabona ke this time hayi okay simbone expect athi mhlawumbe lesidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba ungadluli ngamandla akho kodwa udlule ngamandla akhe ngoba amandla siwanikwa nguye inkobithi amandla ayatholwa ngokuhlala kuye amandla siwathola kungahlali kuye eTime ikhona kodwa manje umuntu ofana ngabe uyasihlambulula kodwa zonke zesonto zaziwa nguwe Yeah. uyokuphela nini ukhuza nini uma kuthiwa kuhlangene nje na angathi kuhlangana nini yisibe kuthiwa yabo mina eseketheni umnyaka ngoba ngabona yabona ke la ukholwa ngiyeke ngafike ekhaya no angiphilanga ngathi eseketheni no more ngoba ukholwa kwami limele no more amafundi alekhaya kakhulu makuthiwa ukuhlangene vele ngifuneke ngiye enkulunkulu Jehova yamazi ubizo wena ula nje wena Jehova njani ombizile washiya umsebenzi akazange athathe impesheni ungaqoshwa futhi akazange kuba khona into emqalile emsebenzini no walalela uNkulunkulu ngamnyaka kanjani ngoba walalela waphuma akabheka ukuthi ingane zincane ziseprimary akabhekanga lutho kodwa walalela izwi lakho ungamyeka kanjani Siyamakhosi. edlala abahedini ungamyeka kanjani edlala abahedini uNkulunkulu wami sebenza
Hey. Now behind it. Yeah. Give Gadi. With Arangoni. What has put on a water? Oh. Who's a team? What you want? How much generations? How much generations? How much generations? Go on and you won't know it. Don't be Gadi. I'm orange today. I asked now, which I started to do this. No food. Who made those some rice? I'm orange. Yeah, no white subject. How are you? No. See ya. Hey. Yeah. Depression. Wafumanisa ngoba wathi mina ngizohamba nawe uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami abantu bakho ngoba abantu bami ngoba wayibona le nkosikazi noma ihleli lapha but ibambelele kuba uNkulunkulu wayo noma iyisikweliswe kodwa ihleli ibambelele kuba uNkulunkulu wayo but uNkulunkulu wathi ngeke wena nje noma ihlabathi wakho nje kodwa ngeke ngisawusebenzisa wena usuzonatharisha uRuth. Ajabona ukuthi umuntu wasezweni loNkulunkulu afumana umusa. Ngenxa yakho. Afumana umusa. Wayisuka le ezweni lakho kodwa wawufumana umusa. Ngoba indlela kaNkulunkulu enjani asiqoqa. Sesithi siyazama ukuzi nje kodwa uNkulunkulu usebenza ngani ngendlela. Bayasuka ke bayahamba. La uverse 16 ngenkulu wathi uma ngimele kuba ngikushiya ngibuye ngakulandela ngokuba lapho kuya khona ngiyabuya khona nami nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami abantu bakho bakuba ngabantu bami uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Ngiyalana la uverse 20 aqala verse 19 base behamba bobabili baze bafike eBethlehem kwathi befikile eBethlehem wonke umuzi wanyakaziswa bathi lo unguNawomi na wathi kubo ningangibizi ngokuthi uNawomi ngibizeni ngokuthi uMara ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunye omkhulu yabo lo muntu sesomuntu kwenzile uyena wathi abasuku waba yilokho wayidlala wabona basusayo bahamba ngahamba ngigcwele uJehova ungibuyise yise ningibizelani ukuthi uNawomi lokhu Jehova efakazile ngami uJehova ngifakazile ngami
usomandla engenzele okubi na uyabona ungahlali nje ukuhlalela nezikhathi uthi ngahamba kanjani kodwa ngibuya ke manje kanjani sekhona ukuthi akusekho ukuthi usesona ukuthi uyena uNkulunkulu aleza ngathi Yeah. so bazalwane asazi nje uma sisuka yabona umona umuntu bewe umuntu angiphathi ke khona nimnize nemhlambe namfaka ubushi namnqo ngoba uNkulunkulu uthi le kuyantwa kuyele ekhaya usukulibala ekhaya izosuku ilani nedlala woza uNkulunkulu nje noma ungasagcwele uNkulunkulu uyabuyisa ubuye yabona umuntu owathiba yabona umuntu owanqunu nokusuku akubonakala ake lo ubushi uke wangena omunye njalo angithe omunye umuntu kuba nesazela yena abantu bengashogo lutho bengashogo lutho basangazi lo Nkosi yami ngoba phela sengibuyile nje sengiyakholwa bathi abantu wawenza ngoba wena hlala nje ubekezele Nkosi mina ngona laba abantu abana mangabe benginalo ngosikhathi lesiqini kakhulu kanti nathi siyabheka ukuthi nasibanjwa bese kuthi lo-ke obanjiwe wakwazi wafaka ubushi bese ngazi yena ithi ngcono yena lowo wena nje ungabanjwanga uyasonda phela ususonda awuhlambuluki Buti. Yeah. Bangazuthi laba abantu bakhuluma kanti abantu abakhuluma ngayo. Yini abazokhuluma ngayo kwabaphoqa. Wathi uJesu uyinkosi wena futhi bala kaqa futhi kuphinde ezweni. Usithi ke wawuwelana hlala nje bekezela nje ngoba basuka ayikusobe ngasathembi abakwazi noma uzobuye kule basuka besaquka besakuhloko la ubuye ngempela ake sikubone sibuye inyawo zakhe uthi ngempela umuntu uzinzile akubanga nje la inyawo uzinzile yini ungabasola abantu wena nje enze inkosi yokuthi ngiyabonga ngoba usunginike i-second chance let me use ngendlela right ngoba usunginikile Jehova a second chance angizange ngife ngifele esonweni usunginikile ithuba lesibili ngenze inkosi ngibe ngcwele kube mhlophe enhlizweni ngihambe kahle yabona uze uthole ini ukwethembeka kulabantu bakho impela wenze njani waphi bazalwane ngahamba ngigcwele uJehova emsebenzise ningibizelayo ukuthi nawo lokhu Jehova ufakazi lengane usomandla engenzeni kubi na wabuya kunawo kanye noRuth wamalokosana wakhe owabuye nawo mabafika eBethlehem ekuqaleni kokuvuna umfana uNkulunkulu nje ufuna sihlale bazalwane asihlaleni into eyenza ukuthi abantu bangazinzi ingoba umuntu akafuni ukuthi Nkosi njengoba ungibekile kulesi sikhathi wangibiza yini Jehova ongibizele yona funa umama uhlale
ngubani ngo-Esther. Angiyabona ukuthi kwangafanele abesemzini wani wenkosi ngokuzalwa kwakhe wayengafanele but uNkulunkulu wavele wabheka kude wabona ukuthi nangu umuntu ngoba uNkulunkulu umlanda umuntu engekho avele amlande amfake kanti uNkulunkulu wenzela yini icebo lakhe. So ukuba khona kwethu njengoba singaphambili nje ayingofuna esimuva kodwa uNkulunkulu unecebo ufuna ukuthi njengoba umbizile njengoba kuleli sekethe njengoba ngila Jehova yini le oyibekile kimi ufuna ngenzini ufuna ngenzini uNkulunkulu uyanikana uthi nakhe angithi ngiyabona uNkulunkulu Esther masefika isikhathi ukuthi amaJuda azobulawa Mordecai athumela ukuthi hayi bo nakho kanjalo ukuthi nawe yini ungumJuda uma sifa nawe awukusala uyabona uNkulunkulu uzoqala nathi uma singenzi izwi uNkulunkulu uzoqala nathi futhi uma singenzi lento uNkulunkulu afuna siyenze uNkulunkulu uzoqala nathi asihlala yabona asikho ngaphambili lokuthi sibe amavazi lokuthi lisibuke sibe imphokothwa umsebenzi futhi ongencane akunzima yeke noma ngiye kungami nje ngabe ngihlalela kunzima lo msebenzi awulula njengoba abantu becabanga ukuthi kudliwa amakhekhe akudliwa amakhekhe la akudliwa amakhekhe la usesekethe nje akudliwa amakhekhe funa ukuthi uNkulunkulu ekunikele ngoba awumanako abakhona kulesi sikhathi African gospel kulelo sekethe likhona there is a purpose uNkulunkulu ukubekele info funa ukuthi Jehova yini le ongibekeleyo la ePietermaritzburg wangisusa eGreat Town sengise ePietermaritzburg Jehova yini ofuna ngiyenze ePietermaritzburg uNkulunkulu vena ubona izinto zenza ukuthi nansi lento Jehova mina awuzange ungihlanganise nje nodlamini nje kwakwenzeka there was a purpose ngiyibona manje ozisizeke into ibelelo baba engadimali la yabona yena ngesikhosi isikhathi ngesikhosi into ibelelo ayingayazi yimi Give me Job umbekele ngigane lo baba yini ngoba thina we are supporting ministry yoba akuthini sihamba phambili mina support ministry baba